umupira agaruka mu hagati. Gaël, attention. Eric Kanyari ya Christophe. Shooter! yaje amaze kurekipera umupira ashaka gucengera muri defense ye. Urabona ko umusore Christophe n'umukinyi mwiza cyane, umukinyi ukuze mu mutwe. Icyo yakoze ntazamu yarebaga, yahise ategurira mugenzi we yakoze icyo bita navuga wenda icyo bita misile niko nabivuga. Yateguriye mugenzi we arashota, umupira uramukundira hariya. Kabone nubwo washiramo abanyezamu babiri ugiye uko mbibona, nta munyezamu wapfa gufata uriya mpira. Rugira yao Hassan anapenyeza vizuri kwa Daniel! Inadukumba Bertrand! Kama pasi vizuri, amepenyeza pasi maridadi na kijana Hassan Rugira yao. Kijana kaweka mpira kinani na kuwanyanyua mashabiki. Sidani hawajapata lote. Angalia jinsi walianza. Alimwangalia goalkeeper jinsi anavyosimama, akapenyeza nani vizuri sana. Asante sana bwana Romario. Gisi nitakavyokuambia kama gisi nilivyokuambia, wakati mara nyingi sana timu ya AS Kigali ikipoteza mpira mara nyingi huwa katika central defender yao huwa wanasimama vibaya sana. Fada te mpira, attention, mpira Kingaria, shota, Gitego! Santango Saifi! Mukura isa nkaho itangiye kwirara kuko ntago habaye markage nziza. Basa nkaho bamureka kuko yakoze na controle ndani mu rubuga rw'amahino. Urabona ko yakoze controle hariya, bakagombye kuba bamwegereye bakamubuza ya controle, ugakora controle muri surface, ntago ari we wese bihira. Ariko urabona ko byamuhiriye abikoze kandi anashota mwizamu kandi aza no kubona igitego. Na amakosa y'ikipe ya Mukura muri defense. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.